Mislim da je koliko nastavimo imat ćemo po 100 kila. I ćao svima, dobrodošli na naš kanal. Ja sam Jasmina, a pored mene je Stefan. Zdravo. I danas vam snimamo ko može više da pojede ćevapa, znači vidjet ćemo ko može više. Također je ovo više neki opušteni video gdje vam čitamo komentare i pričamo sa vama, tako da možemo da krenemo sa ćevapima. Ja ću da uzem moj prvi ćevap ovdje, pošto sam i gladan. Ja ću sad uzem jedan ćevap, znači prvi. Po redu. Jedan. Nemoj da zaboraš da se takmičimo. Da se takmičimo. Sve ukupno imamo 15 ćevapa ovdje. Znači da uzem isto malo salatu. I počet ću sa komentarima. Prvo što imamo jeste Rafaela Amet. Odličan video, gledam vas od početka. I ako budem u videu, može post. Veliki pozdrav za Rafaelu, tako? Da, veliki pozdrav za Rafaelu Amet. Tako da je to, ljubim te puno. I veliki pozdrav za tebe. I idemo na sljedeći komentar od Mirsa Mulašinović. Najbolji, može please pozdrav u videu. I ja veliki pozdrav za tebe. Tako da hvala ti što si komentarisao video. Imamo sljedeći komentar od Gabriela Palavra. Snimajte da gađate u mapu za sastojke, za slime. Najbolji ste, može poz u videu. Znači pozdrav. I ovdje je stavila još onako poljubice, tako da veliki poljubac i veliki pozdrav za tebe. I idemo na sljedeći komentar. Prva, najbolji ste. Svi se pretplatite na ovaj kanal. PS može pozdrav u videu. Naravno da može. Evo veliki pozdrav za tebe. Patricija Pavlović. Da, veliki pozdrav. I hvala puno stvarno za sve te podrške što smo dobili u komentarima. I baš smo dobili, ima i lijepi komentari, ima i loše neke komentare. Da, ali ljudi su lijepi i stvarno vam hvala na tome. Da, hvala puno. Ćemo još čitamo dalje? Na sve ti podršcima. Da, imamo još do nekoliko, mislim treba bi da jedemo, pošto smo gladni. Zatim idemo dalje na komentar od Petra I. Vas obožavam gledati jer uvek snimate nešto što niko nije snimao ili se ne snima često. Svaka čast, jeste vi za mene original. Da. Ok, hvala ti puno na ovom komentaru. Dobro, mi uglavnom probamo da nešto snimamo što ne snimaju baš puno. Da, i evo, ona je stavila srce, tako da za tebe srce isto. I veliki pozdrav za tebe, znači hvala ti na komentaru. Evo ovako, ovdje je od Lamija Mašić, ok, Lamija. Pa dobro, Lamija Mašić ili Jamija Mašić? Ok, znači... Zna li nekog gdje oni žive, grad ili država? Mi smo znači iz Srbije, jedno malo mjesto, zove se Žagubica. To je negdje okolina Petrovca na Mlavi, ako vas zanima možete pogledati na mapi. I ovdje mi je baterija mi prosta. Ali živimo znači u Austriji, živimo u Beču, tako da sada ovdje. Da, u Beču smo, moj drugi ćevap. Ok, ja nisam pojela i ovaj prvi, tako da ću malo da odmorim sa komentarima da ja pojedem nešto. Pa imamo šta, naručujemo isto što ljudi ispred nas i 24 sata naručujemo isto što ljudi ispred nas. Da, ako to niste gledali, obavezno pogledajte, ostavit ćemo isto link. Pošto je to naš najgledaniji video do sada i na tim lijepim komentarima, na podršcima, kao što sam i rekao. Hvala puno. Jesu super ovi ćevapi. Baš dobri. Dođite u Beč da jedete ćevape. A koji je ovo sok? Iz Ikea. Od ribizle. Od ribizle, ali baš je dobar, nisam znao da je ovako dobar. To nije loš. Ajde ću da počitam sljedeći, samo da nađem. Sad imamo jedno pitanje. Jeste li vi brat ili sestra ili ste zajedno? Ko će da odgovori, ja ili ti? A, pa mi smo brat i sestra. Da. Ne, šalimo se. Ja i Stefan smo zajedno, zapravo smo u braku. Da. Sad će godinu dana, nije još prošlo godinu dana. Još malo pa godinu dana. Treba da slavimo naša godišnjica. Prva godišnjica, tako da eto, mi smo u braku
zajedno smo, mi smo brat i sestra. Nisam. Ajde sad ću da uzem sledeći, drugi. Ja ne znam kako sam ja pojavio sad. Ne znaš? Ja mislim da je treća ovo. Dobro, meni je ovo drugi. Vidjet ćeš u videu. Sad imamo komentar. Da li se zoveš Jasmine ili Jasmina? I ja se zovem Jasmina, znači pravo ime mi je Jasmina, ali to mi je više nadimak Jasmine, pa smo stavili da se zove, to jest ime kanala smo stavili Jasmine, tako da, eto, zovem se Jasmina, za sve koji ne znaju. I ja mislim da imamo još neko pitanje. Ja mislim da nemamo, ja mislim da su to sva pitanja što smo... Sad ne mogu da nađem pitanje, ali znam da sam, sad ne mogu da nađem taj komentar, to je to pitanje, ali znam da sam videla, tako da je bilo otprilike pitanje zašto pričamo čudno. Ja pričam čudno zato što sam ovdje došao u Beču sam došao sa 14 godina i onda sam počeo ovdje, mislim sada živim ovdje i to je jedan novi jezik što sam naučio. Pa jednostavno imamo drugačiji naglasak, kad počete da pričate nemački, posle ne znam koliko godina promijenio vam se taj naglasak, ja bar mislim da je tako. I prosto ti si došao ovdje baš mlad, mislim sa 14 godina. Sa 14 godina sam došao. Da, ali dobro, srpski, to je svoj materni jezik nikad ne možeš da zaboraviš, to je svakako, apsolutno ne možeš zaboraviti, možeš samo malo da ne možeš u trenutku da se setiš nekih reči, ali... Da, to imam često. Ali ne možeš da zaboraviš kao jezik, tako da... Možda i ja pričam čudno, ne znam ni razlog. Možda i ja pričam čudno, tako da ono. Ali dobro, mi dolazimo stvarno iz jednog mjesta gdje se drugačije, ima drugačiji naglasak. U Žagubici ima malo drugačiji isto naglasak, srpski. Da, možda i zbog toga. Da, to je isto jedan razlog zašto pričamo čudno. Da, mi nismo baš iz nekog velikog grada ili tako. Da, nismo na primjer iz Beograda, nismo iz centra Srbije, nego smo... Mislim, vidjet ćete, ako izgledate na mapu, vidjet ćete gdje se nalazi, tako da eto. Da. Kod nas isto malo drugačije imaju naglasak, ali pričamo srpski normalno. Mislim, normalno. Okej, onako. Bar meni je to. Koliko si pojela ti? Ovo mi je drugi šutice. Stvarno, ja mislim da sam na 5. 6. I možete dole u komentarima da nam napišete šta najviše volite da jedete sa roštilja, da li su možda ćevapi, pljeskavice, da još da jedem treći. Mislim da ako nastavimo imat ćemo po 100 kila. Ako ovako non stop cijelo vrijeme samo jedemo. Da. McDonald's, Burger King. ćevape, Burger King. Jeli smo u Ikeu. Da, sad smo bili u Ikei. Dobro, cijel dan nije baš dosta časa. Možete obavezno taj video da pogledate ako hoćete. Što imamo za kraj, znači ti si pojeo koliko? Ja mislim da sam pojeo oko 7 komada, ti si 3, tako? Da, ja sam 3 pojela. I još nam ostali 5 komada. Ko je pobedio? Pa ja sam pobedio. Pišite nam u komentarima još neke teme za sljedeće videe, vaša pitanja. Možete da nam pišete i pozdrave, ako želite, znači da, mislim pozdrave, ako želite da vas pozdravimo u nekom narednom videu. I to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svideo, obavezno ga like. Ja se nadam da ćemo barem 10 lajka da dobijemo na ovaj video. Podelite ga sa vašim prijateljima, također subscribe-ite nas na kanal. Do sljedećeg puta, ćao! Ćao!